ассалому алайкум кулли мардуми Тоҷикистон. Хуш омадед ба канали мо Павлония Тиҷӣ ва Замбурпарвар. Бародарон азиз, имрӯз барои ду савол мо бояд ҷавоб диҳем. Саволи якум ин: чӣ тавр оилаҳоро барои дар фасли баҳор барои тез ривоҷ ёфтанашон, яъне ки тез зиёд шуданашон, хуб аввалин коре ки нем бояд чист? Саволи дуюм: оё дар ҳоли ҳозир сироп, яъне ки шакар бо омехтаи об якҷоя карда диҳем ё не? Ё ки истифодаи доруҳо, химикатҳо барои васеъ кардани, зиёд кардани оилаи замбурҳо? Вобаста ба кадом минтақе ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон набошад, фасли баҳор, аввали фасли баҳор, хусусан дар минтақаҳои наздикии минтақаи кӯҳӣ, пасту баландшавӣ бо суръати ҳаво сурат мегирад. Яъне ки рӯзона афтоб гарм мешавад, то 10, 15, 20 дараҷа гарм ва шабона ҳатто то 5 то дараҷаи нолӣ омада мерасад. Яъне ки ба мавқеъгирии замбур барои тухм кардан ё ки барои хӯрок хӯрдан монеаи зиёд мебарад. Ба ҳамин хотир ҳар қадар ки қуттии хурдам набошад, хоб яъне ки аз як тараф пӯшонда набошад, мо тасмим гирифтем мисол мувофиқи таҷрибаҳо аз ду тараф, ҳама аз тарафи хоб қисми охирин ва ҳама қисмати мобайнӣ ба даромадгоҳи замбур наздик карда, замбурро аз ду тараф фалга ки хоб 0.5 мондаем ки барои нигоҳ доштани гармӣ. Инҳо фалгаҳо хусусияте доранд ки гармиро ба худ нигоҳ медоранд ва инъикоси гармӣ низ доранд ва замбурҳо ҳаракат мекунанд. Ба хотире ки гарм шуданашон онҳо хӯроки зиёд мехӯранд, қувваи соиш барои худшон зиёд мекунанд. Ҳаминро ба инобат гирифта мо ҳар қадар барои замбур ҳисобе ки экономи қисати хоб экономи зур мешавад. Дигар қисмат аллакай бинед дар ҳисоби гармӣ миқдори агар биёми замбур ҳаҷми замбур камтар ҳам бошад, миқдори тухм аллакай хеле зиёд шудааст. ин аст хоб натиҷаи ки мақсад мо бояд чӣ кор кунем ки теса гарм шавад. Дуюм ин хусусияти танҳо ду рамкаи хӯрока аз ду тарафи замбур хоб монда мешавад ва қисми мобайнӣ боқимонда бояд ҳама тухм бошад. Рамкаҳои зиёдатӣ замбур бояд нашинад, ҳар қадар хӯрока мо тез дода меистем. Ин як таҷрибаи дигар ки аллакай ба сеюм рамка тухмгузориро шурӯъ кардааст. чорум рамка бахшиш. Хоб аллакай замбур 4 рамка располот ба гузаштааст. Аз ду тараф хӯрока дорад, боқимонда рамкаи зиёди, ҷои зиёди барои хоб хонаи замбурро сард мекардан дигар зарур нест. Дуюм қисмат ин додани шакар, сироп, албатта бо оби ҷӯшомадагӣ ва шакар дар ҳаҷми 1 ба 1. ва дуюм қисмати ва ҳамин аст ки мо бояд гуфта гузарем барои масофаи байни рамкаҳо. Шумо ҳаракат кунед дар фасли баҳор, хоб аз фосилаи 1 ангушт, хоб пушти ангушт, вақте ки ангуштро мегузоред, пушти ангушт бояд ба рамка ба якдигариш расад. Дар вақти мондани рамкаҳо чунин масофаро низ ба инобат гиред ки замбур агар ҳар қадар масофаи байни рамкаҳо зиёдтар бошад, ҳамон қадар асабонияташ зиёд мешавад. Замбур бисёр барои газидан кӯшиш мекунад, ки барои ҳифз кардани хонаш кӯшиш мекунад. Баъд барои сироп гуфтем, барои сироп бошад сироби 1 ба 1 дар оби ҷӯшомада, хоб бо миқдори каме асал дар ҳаҷми 10 литр 200-300 грамм асал, хоб ки бо давлатҳои хориҷа ино бо номи сита мегӯянд, барои тезондани реаксияи кори замбур, барои тез ҳам истифода бурдани шакар бисёр зарур мешавад. хусусан барои замбурони хурд ин ҳатмӣ бошад, барои ки ҷои замбурро хурд карда онро гарм нигоҳ доштан. қайд кардан ба маврид аст ки дар вақти замбурҳоро масалан ҷойша гарм карданда, хоб аз шакархӯракҳое ки масалан ҳаҷмашон калонтар ё ки ҳар қадар ҷои замбурро зиёдтар мекунанд, истифода кардан ба мақсад мувофиқ намеояд. Хоб чунки замбур барои омада шакар гирифта рафтанашон миқдори зиёди замбур лозим аст. Ба ҳамин хотир мо аз шакархӯракҳои калону ҳаҷму ё ки масоҳати зиёдро мегирад истифода намебарем. Аз махсус косачаҳо ки аз давраи шӯравӣ мондаанд, инро ҳифз кардаем барои шакар додани замбур бениҳоят қулай аст. Ё ки ба монанди ҳамино агар дар қисми болои замбур бошад, ҳамон дохили хонаи замбур вақте ки гарм мегирад,
هم گرمی با بالا میبرد، مقدار کمی زنبور آمده کارکر کرده شکر گرفته خب باز به جای خودش برمیگردن و حرکت میکنیم. قسم بالای زنبور رو باید با پورگی محکم شود برای حفظی همون مقدار گرمی در خانه زنبوران. قسم دیگر این آیا ما با زنبوران بغیر از سیراب میتونیم داروها یا که داروهای برای رزیت زنبور برای که برای با صورت عمل کردن زنبور دهیم؟ برای این توصیه نمیتیم چون که در اولی بهار برای رزیت یگان چیز لازم نیست. خب تاجیکستان ما دولت بیشتر خب مقدار زیادی گردی گل دارد، لازم نیست ما هر خیلی تنها جایش رو تنگ کرده خب جایشون رو خرد کرده یعنی که و هر قدر سیراب با موارد کم کم دادن در کار که زنبور بهتر اوج کند. اگر زنبورانی که بنهایت خردتر باشند برای آنها شکر خوراک ماندن شرط نیست. اگر مثلا تا 3 رمکه باشد خب در یک هفته یک مرتبه در رمکهشان تا روز زیاد شدنشان ما شکر دهیم بسنده است. علاقه در زنبورجوی ما خب زنبورا برازیت منطقه ناحیه شهرینو علاقه برازیت خوب شروع کردن. بسیار از اولوهای کلان علاقه خب ما مدت چند وقت سیراب یعنی که قنداب میتیم برای زنبوران. خوراکای سخت خوراکی که مقصد کار زنبور زیاد میکنن بالا خدمتیم خوراکی خب برای تخم کردن اونها مساعدت میکنن. شکر با آمیخته خب عسل که در 10 لیتر 200-300 گرم آمیخته عسل استفاده میکنیم یا که در وقت گرفتن عسل همون پرده هایی که بریده میشود آنها رو عسلشون رو گرفتن همون پرده هایی که شیره دارن حفظ میکنیم برای همین سیته دادن. شما ببینید برادران علاقه زنبورا در حال خوب کارکر قرار دارن همشون تقریبا 3 یا 4 عدد رسپولو رمکای تخمی دارن. همزمان باید به نوبت گرفت زنبورانی که 4 رمکه 5 رمکه هستند با ما شرط است آنها 4-5 عدد رمکه رسپولودی بیارن. در اول جای آنها رو خرد میکنیم در 2 تا یا 3 عدد رمکه تخمی خب و 2 رمکه خوراکه میشنونیم از دو طرف یک تا هم باشد میشه از دو طرف رمکه خوراکه. خب مهم آنها حجم تخم رو زیاد کنن به حساب میارن. اگر در یک رمکه به حساب میارن اگر در یک رمکه خب تا 4-5 هزار زنبور براید انا وقتی که ما رسپولاد تخمین 50% رمکه تخم میکنند و با رمکه ماندن میگیریم سرعت زیاد شدن زنبور کم میشوند. خب به همین خاطر برای ماندن رمکه نیست کوشش کنید برادران طرز درست جای زنبور تنگ باشد. خب زنبور هر قدر برای کار کردن خودش شرایط آسان تر فراهم بیاره. اگر یگان سوال یگان مسئله که به زنبور پروری باشد حتما در کامنت نویسید با شما جواب خواهیم داد. باقی سلامت باشید.